pictures be me kai say Empress me campaign bi am no mo ye adwuma na ye ka say me ko ye adwuma wo baby na me call ye na me picture egu fie ho nipa na me kwakwohwe no o picture di kai print me picture da any pronso what you say we a advancement aba e wo sa o mo immigration me first na nti sa on person mo hu say nipa na wo na wo say wo ye nurse ni ana wo ye doctor okuruma wa na wo ba na obi na eba ko na me picture da ho me picture ye de ye me interview no say ye interview ni na no o mo record and then me pictures me ko na me picture da ho inti and then visiting visa no ye still na ye bomu dawu so wo ni ebusuoni bi wo ha me ma connection man bin da say wo di school be wuram 2 years 3 years later na ba ye illegal okuruma ho ba ye mobo bibiri na hye dan mu ebi ma da ma ne de ebi mu kwa da ne sebe ma no wuram ada ne hye wo fu okuruma enya easy sa enya better asemo but enka no na ye kaya na mo breso a no mutimi kwa brochire ne de eja wonye obi nkrata na ye be ma kora no ane se nipa na ono so den de ba ono so ye be ma abroni no onya adaje hwe din ni se we ye kwadwo manu na we nso ye yawade wonhwe but se ade se de wo kan de na se ye du mfoni nyina to so eye wo biometric a wo chese wo nsa no wo chese wo bibia fa onipadua ho de omodi kan nya dada nti na da ne kululu bia mam eno ne semresisi a de abrofo no empempenso a omode man no adu tinana ne wo kan ye ne wo eya adwen pa na ye to ya nsem ne so a eja Donald Trump asem de etiefo ne me ya adwen se me ba na manka mintimi nsole ye da ya sole ye se ya wa ma 75 countries wa bandi omo se omo ma US what the Ghana come? Nana some we boy munchiri mwetisa. Empress, yes, pepe. Donald Trump no idea ni chiri illegal immigrants. The who ni mine na we nin krata. On pesa obetina kum. We illegal. Na we di kan hwehwe man bi mo omo overstay. You can overstay. So what ba what na ye ma wona so. Wanko. What you be overstay, what be illegal. Eti ye hwe countries a omota ba omonsa omachim ko omoman ma ebi ne Ghana na che se Ghana for no ti me visiting visa be ko obi wo se me ko hwebo okwa oma back obi wo se me ye wo bibi a no na school fo ne amomanimfo na ye fe no research work okay ombe ye research oba or the research na be shame back no abeka ha obi di school obi di visiting obi di tourist or se me ba me be ensrahwe obi say obi di business visa na eba obi didwa oba onko we nyina na watena se ahwe am sisi no wode sa ban atoso na Ghana eka ho na ye no Ghana no the lucky part of it ne say ye obi bi efe na immigrant visa no kwotena kurum ho ana ye adwuma ene na wa ban ne eno de wo say one person obi a bi fi Ghana ha ba kwa wo say wo ye doctor ni wo ye teacher ni o won sa no dwuma bi a obetena kurum ho eno ye awba ya ban kra de bom no non immigrant visas no ene ndie on ban ye ebi ni tourist visa ene visiting visa JTM on ban we no I think say because of World Cup ebe koso because onim se bebre na on ba be wura kurum ha na on be wura America abehwe ball no omo de sa tourist visiting visa na beba because obehwe ball into obe I say srahwe na wo de age visa na eno kura no ehyehyeye wo hu ni say nkofo ebe fa sa kwan no so sa World Cup yi so be wura di kurum nti no wono so sa de hyehyeye ato ho wo na nkofo dodo wo person be wura ni kurum hey Donald Trump ena ade ba ko wo mrofun benya wa adwen se wura kurum ha wo firi ho the moment a wo be wura kurum ha be form airport no omo wo details wo bi ya be bia wo na wo wo track enti no mo so won pe illegal immigrant wo ye illegal immigrant a wo di boat ene baaye enti no wo fa airport omo process no ya enti mi hu ba bi a wo se de bom no se wo kohbo na wo be fa any airport US in Kwadi I want to be Jani and more details sana ade na kwa ye enti say no non illegal immigrant non illegal
sorry, non-immigrant visa ne deɛ ɔmba ne yɛ. Immigrant visa wo de bɔkɔ tena kurom a yɛ adwuma de waba ne sa ne tie Empress. Nti visiting visa ne tourist visa deɛ ne wotimi kɔ. Donald Trump sɛ ɔma kwan sɛ wo ba. Yeah. Ba wo amfa kwan pa so na wo fa main yi ɔmo yɛ ne na wo yɛ wadwen sɛ bi obedwane a ɛno na ɔse ɔbɛma ho akyerew. Okay, yate na se. But eno de wo ho bɛkyerɛw pa sa pepe. Okay. Ba nana me bisa say nya hinsɛm na Donald Trump or the yes because honorable Okujoto Abrakwa asɛm a wo kan yi. Say wo kai sa asɛm na fa Venezuela president na Donald Trump kɔ che no. Say honorable so aka say o. Di ne nsɛm kan ye mu no, wo nsusu say no e na ama ne buafu a wo de ya ka sa 75 yi ho. Empress ebitimi abasa sana nkrofo bebre na ekeka omosua niema afa this diplomatic connections ni we hu no kire se ebitimi abasa se na Trump ni hu ni se Ghana no ye o man keto aye challenge no na mensu mehwehwe mu no me hu ni se dada nyina before say Donald Trump emaye no e wo ye record so se US no ye nkrofo no kwa omode this visiting visa and tour visa no common sign no machi my back. The idea one of the countries that you the visitors call US I send your chim my back. I found Donald Trump cry eba. It's me the news you mu me hu say ni nyina ka ho na wahwa. Oh yes. What the amaya saba no. Sana na amanfo keka media makers is yes sana amanfo keka we atesem allegedly sana dodo na ka say ono abo asem okokan ye no na ama Donald Trump ye ho akoye nahi but I know they akwa say minim say sana tie dia because Donald Trump no so hinsem ye nahi pa nti ku bi se bi ha say the amanfo keka na bi ya sana ebetimi aye part of it but and yet the main reason here or the ban at all. Okay. Now 75 na Africans in Kwan, Africa countries in Kwan. Ebi no wa bande and I say Iran can home, even Brazil crack home. Just imagine. No, Donald Trump on phone any said the visit here. We African no African no on phone. Countries in the na Africa can almost 80% of African countries make home. But other countries in Africa and so etan. Okay. Nana my main kai metie for say wasuguso a wote Liberty 92.7 FM. Na wie opanyini kese a se me no ka sei owo UK emaimu ene ne didi nkomo ayo ntena fa combat ene de toche no pa wo UK ena oboy abrochire enkomo megidi ye se wati bebre na dwumadie aya na me pese ye sua ne ma bebre firim se de be ya wo ma ho so preko pese metu kwan tanse wa chirem se si anu Donald Trump no wo the tourist visa ena e ba de ene waje wa tu because when me say tourist no wa ba wa cha ye be 3-6 months de wo be ko wo meche what you say enti wo visas bi mu a waji atumu se na wo ba wo jew but say wo ba betena ho no ayi overstay ebi America say wo the tourist visa na ewura mu wo the chese wo the visiting visa na ba ye now all of a sudden wa ba be ka ho eno no say Ghana fo ade aye peye pa kaboni bi eni ye ho a woni ye benya how but yenso ye how kese ye pa no ye ko ba bi na ya ka wo ya da ne banche na akoye bibie wo ye to ba bi a pe na say ye bokosa eni Donald Trump on so nsensem a wode aba no ye ne na atoa so a ene me nkomodie pa me pese me ni di eye eba driving a driver for ewie mi wo mo so ti mesere mo muntie pa zanse na be boye ebrochire driving ene Ghana so driving any benefit our drivers for we brochire nya any Ghana so ye de be ye comparison ma hwe say minim say ni nse because brochire de brochire enti nana meza boy pinu bie mu a na wie mi bisa say e ba brochire driving na ba Ghana driving a wo Ghana na wo drive pa na wo kwa brochire nso wo drive pa so nso so ye bi dem boy nkomo kakra Empress komo ya odi abai die eye nkomo a eye kamana eye serenso se we the Ghana driving e dey compare Abuja driving na differences ni bebere me kai se menye mfato ho bi ma wanti ase ka se wo Ghana na me drive before a menya me license no
na me dika me wo provisional license bi na me use. Okay. Eye rounds kakra wo baby na me ye. Me nkolon je ni ba na me ye small rounds bi wo baby na me ye adwuma. Okay. Na wo hwe what mean use provisional license in fan driving? No driving no police phone how imagine. And she said Ghana every barrier be a police be your license license. Inti who kunya so with me to car even a better we need license. Obi a how who to car obi a bisa license. Ebi a bisa say choose license or any insurance or car insurance they bisa license. But who car they obi a bisa license obi a to car amount. Okay. Ne mumu no no o ma hye momma no to the extent say one kasa no woni license and wonti car okrum ha so woni say ye chewa obetimi adam over 5 years no every corner bia no eniamu street light to cameras bubu enti what obedin say o car ya mi twi speed limit wa ha 20 na wa ha over 25 cry be chewo oko 21 cry be chewo o ma ye nhihye ni say omu regulations omu de govern emra na omu de ahihye omu man no omu ndi ho agoro nti ha no was still without driving license before so be car no emra chichiro ni say we without driving license na emum say we your friend say I will free and I say one when you nyama bisu ko tuka na asamo ba asemo beto no enti say Ghana obi eye bonsu madwuma ko timi tuka oni license na on nam no ha no enti sa omo emra no muti so pepepepepepepepe Ghana ni tuka o Ghana no da bia zebra crossing wo no okay and for food na person mu twam nkrofo peso obutwam so do na drivers jina kura obetwam the moment abun se nipa no o approach zebra crossing na pe so kan wujina na nipa ni betwam okay no omo fo momra ni ndi agro because wudi agro police fo ni kwan no so na mum camera be capture omo cameras wo all over the whole country no cameras wo be bia into one omo your friend is saying regulations are governing or more driving or more diesel and to say Ghana. Okay. 2 driving license it is said the wabo masters no so who could driving license it is said the work Ghana wabo masters hey adwuma bi obekwa yi bi bisa driving license most of the jobs now be ye no you bisa driving license and now what driver's license e ma umuyedu so obi a ukra master's degree no wow iti no move value driving license ankasa na enye easy say obetimi aye driver e okrom ha okay nkana me bisa adintina ma mekasa no before so obenya driving license no but theory test the free be theory test obekwa kotenase actually exams no ntisa Ghana your friend Kofobi me refi omudi omo sa DVA you ho na otimi hu wo pe 3 million pe 4 million brana like ono ade nyasa kwan bi no pe license am hent sa obekwa test the first okay a pass it answer na wa be practical no say wo high obi o ye driver ni e ma ne chew ye wo number hours e wo say wo cover answer na wetimi actually final exam they have no EMPRESS before so be driver and it said you wo sa ku full school to say wo diploma na wo certificate course bi wo ni ready hey and your process and you overnight say Ghana obitimi me wo Ghana madam for na che me de me ko gina park so 1 2 3 na me de car na kwan so ha okay no wo be driver ni a we go to process asana wa be driver ni and another thing any year how you driver ni a nsamoni bia obedi bia atew affect driving no with license no nsamoni bi to say enti
So what the car ebo bi a ye wo point a ye tifri wo license no so ye betima ban no for life a wo twika bi what the car bo bi a ti say how the car bo bi na yen fa say ni nipa no na ne negligence ana ne ignorance na ebia ode o ma ode ball no na ebia ne mfomso bi okay ayi hwe say wa na wo mfomso wo ma nipa no wo pira nipa na ode car ne ball na ebia na wo driver ni no wo twika bi na ebia na driver ni no wabo ana ebi kura wani na ho na mistakenly wo de abo nipa no a enye nipa na pe hampo de wuntimi try say wo no monsa kotampo de drive wuntimi because no wo drive na wo ye mistake kura na drivers ba wo mbo ye kura mpo no ye wo machine ye de hye wamum ehwe se wanom nsa wow iti no emra wo high ekekere adrabafo na medical ka say no boni bi obidi bia affect it me affect wo visa wo de tikuru no so wo de car bo bi ana wo de car bi nsamani bia it me affect wo visa wo de tikuru ha na no sa no mbe de mbe bo wa ba no mbe jeliu say when we say o ma ye o mo nhye ni nyina say o mo documentation ni hi o mo broni bibi adwuma no nya wo de twere say waye onu de ye pai documentation say obe document nti ha no mo bibia no onu obi no ha e obi wura bia no obi ehu say waye sa abone no ti wo de car bo bia wo koye wo visa ye be check wo DBS ni be yi aba say wo criminal record say wo de car bo bi da nti immigration be ka che say obi a wo ti kurum ha wo ye ko kwa ba na de car ko bo bi de wo be tena kurum ha ye den san wo ti ku kurum ye ba visa wow iti no emre bia insamoni bia be dibia no e affect o omu ba da brofo ni mu omani ngu ne ma bi so say ebu ye ne egu so te say Ghana ha bi empress dia broni person obete ene say I'm sorry na che say wa jemfun so atum say bone no waye ani aso ye ke kan rofo hey metie o se say Ghana obi like bia wonam kra na wo poli ana ye obi say oh sorry yen ka sorry rofo undi bone na men ka say we sorry the moment I ka sorry why je otum say we di bone no ene ha so yensu na dia ho je my bone na mi so akata so say oh mu fa nche me mesere mu my bone na dia o ma tutu ni say Ghana utimi su obi de bone che wo na ha ni yensu usu abroni no mfa ho na za abrofo ni ho mo bro na abrofo no baby mo bro ni o ma fa ho because minimum mo metimi super ye mo ne o mo de emra na ye adwuma okay Ghana wo de car bo bi bu kokofo ohene kokofa ahemfo bu kokofa panini no akokoku bu nkotodwa akopa che o we bi enya mo me nipa no ne kra nyame na de ma ha yen kasa ansem no wo ha wo boni a wo be kogye na ba ye ni say me de kofa MP kofa wo fa se MP no kra kofa no di boni a okogye o nti wo no wo ni any option bia ha favoritism bia ne ko debi nti ha de drive in the difference be biri ni wom me kai say nansen me jere drive am say empress wo de what is happening me wo di won komo go speed no me jere drive me empress me jere drive na drive no drive no net speed limit 35 no pentem 30 speed limit ni 30 and no 35 just 5 and no count no just 5 no yeah ne day almost one quarter exam abonika what you say enti no sa no na nya botere nkomo na ye do na minim sa driver fu otie pa hwea bibi wo sa nkomo aye di mu na bia na da ache no be kwa kopia ma no ne de wo ye ne ha no a wonim se wo ane oga me de me kum nipa kora nya he me de ka fo bi nan so kora nya you know ase didi watem no abrochire mmra na ye de bom ho bra wo bukuro ni so nti hwea bibi e wo nkomo aye di enti oyire de a wo de ye example no wo call speed sa no 5 pebe ka ho no e de no hu ye se ne ho akere no omo bra ni bibi ana omo frɛ no e ho nsɛm te sɛ empress nana awo ko sɛm na me ma ro wo sɛm na me kan ni fia na minya letter e ha no boni bia obedi no yan fi wo wo pa na de letter bro nti letter ni mu nsɛm na te sɛ ene be kire de omo pese omo de yew nti yew me wo fie ni e be letter me ko bi letter na ye police
almost a criminal BB. I said, police form logo. I said, I didn't let any police station. Oh, say, major air drive it. Can't hear media all right. Can't hear media all right. No, my wife and so a license almost to me the car. Yeah. And see, or not that time when I know you should car. See, you come and need to make capture who say, Yamana, now drive ban and drive. Oh, and see, or more. I catch him say me providing information about Nipa no drive a car no or much that time car no come and capture no but you know what do speed limit car number car color me car no be bia no e do mo ni neighbor no omo the link SND ya link e ka ho a me hwe video a kire say am pass na me yere driving na or driving more than 30 na speedometer no na ebro 30 or the 5 speed limit no na ebro 30 so what I say no clear evidence almost a check say within 28 days no say man provided measure ni documents omo e dey aden asem be court eh na ne speed na wo call ye no say ankum aboa bi na sebe ankum nipa anya we ba me na watu no kakra na okoka ho no kakra na aka ho no inti me submit we ye no mo de another email ba ye say ni case ni nye case a eyihu un so den din someone kese inti se do be ni say yintua £100 as a fine na second thing was a way ni say was okoye course course be apart from ne driving na yina school na okoye no was okoye course let us one person say wono course na wudi kaye na wudi twika no wundi so nti kokoye foforo hey it's na me say empress ha no emra wo ha wow enya agudi kura enya agudi o ma yo mukuro no dia ma mukuro no ema koso no eye emra eye adwuma aha yi ni say corruption wo ha corruption wo ha but woni minimum wonti me fa fa bia o ye MP say won ko pache wo say ye Ghana anka asem nke enko ba bia na say we Ghana po speed limit no ye drivers because this speed limit yes aha ye new overtaking anyhow nti okwa cars no so moto aso enye say we ya na hwem no overtaking aha ye na ko no me pentem David aha ye new overtaking rough unti mi twika ni overtaking anyhow men ka the last time mi twika ma ye obi overtaking kuruma na ni open time sen ko say we join the queue no eno omo no aha no big roads no ekwaya kese na ekọ ebia highways no oba in 3 lane okay 3 lane no de obabia wo de opese two that say for kwa wo fa ene wo babia wo de opese wo koboko a eno so fa ene wo babia obia kan ye fan say wo ka no problem ya babia wo say won so wonam de wo babia kasa kese ne fa sa timba kasa kese ye bu ho a na atimi akum KOTOKO ahante sa ye wo babia kasa kese ne fa enye futu fly ka bia wo baby ofa nti akese ne nketua eni ma nine so no nyina akofa akon David ene aha no drive ambulance ba police car ba baby wo du bia wo so de car de pepe bi fa wo so bi kwam nti se Ghana drivers ni bi aso de ambulance ba na fi na wo yina ni kura adwan amanga wonya te wow pepe bi fa car ne efa aha no mudu o momra no so pepepe okay na the least mistake obey no o do ho beto ase okay yeah that's p na wo kana wo ka wa private car we use ye hwe commercial cars ne nso a bia obi new plan buses bi megidi say ho mu obi cars akese ni taxis say taxi de enyo personal so sa mere ya private cars amo wo cars ye de amamo no sa so na sa commercial cars sisinzo no eno so sa mera ne chechire wo wana on de wo ye free ga free sa emre hu omo komirika kura enye hwe ana it say empress ha no we driver ni nko ade a ubedi mra no so okay ene ha no se say the Ghana ukọ kuro bi so a ye we different cars taxiway ente sa ye wo government buses a ye wo o maka so no ma train o mko for tisan ka kofo buses ye wo Ghana okay sa na ha neti o mo buses a
your mind and Cassa, commercial car, okay. And the boy for pie, if you would have £4 and £5 at the whole day, baby, I could be a witch. If I was Ghana, your bus, which are £5, 5 CDs. The whole day, so if you have call your friend is saying, don't do cry now. 5 CDs. Hey, original 5 CDs. Was that and they were taxis, you know. So before obey taxi driver, no, you do from them, you do from training more, sana, waiting you about Paris, your friend is saying, you know. License na dey taxi in the hand do driver near even bicycle we buy obi a uchi bicycle rider cry you see akwan ho was helmet hey bicycle ho helmet obo kwa wumpra mra wo ha for your own good. Okay nana meja mo akoye bere na so wakasa bebre na de etwa to kra maybe sa one say etomre bia Ghana ha I just said driver ni twika du baby na ne car when be ba on so say when passengers for na nama chi no agina with a driver na den was menya fault that was say we park my passengers for say wo pentem na akoye interview so akoye den yo e was say wo tobo na driver ni kokuro no e bia make say krotia e na car na beja no just ope car eko kuro na nkase mu ko hwefita na ode na ba ma na be ye ne ka ne ye mi bisa se mo so mo de ne sa na de mu street na ho ana ka na ya park esi ba bia wanya fault ana ye nhihye ye se e wo se edu bre bia wo ko wo de wo ka ne ko na akoye maintenance kire ye mu yo Empress ha no difference bebre ewu okay se ha no ye hwe cars na e be ye din so bu se car bi asayesi kwanso the internet is a your car that wa how okay cars need be 10 years 20 years and so be diesel bonus a car asayesi kwanso you will be bio pa your friend amoti maintenance was what the car no every year afi bia was all the car no ko now come you maintain no na miem ye ni ye na you were fitting shops Kata no abana regularize na wokwa ha wo car no omo check engine ahoden oil brake fluid brake pad tie Empress me say adia eye me last year me kwakoye me car moti no na aha ye wo some centimeters of a yibi was a car no on car ties na ne se no ne se no car bia say mark na was yeah but ye hu nana ye hu ye wo centimeter bi e wo say edu ewo we mu ewo okay na me kwakoye na twi tie car no na me twi tie ne ncheye so me koye ye se tie na are kakra ye ma se ties na wo car na sin nyina ties for ni nyina me se ties ni nyina o eno sa na ye wo car na say ya ban no be fa bi na me car so sa tie no me wo Ghana nka be tia che ene be mfie be de ho na da su kura obi tight me every wo Ghana the tie no ho aye no dinam ntisa okay ukoye emuti na ye hwa chese me hu de ye hwe wo kan if seat belt cry ye be hwe u seat belt awo ye be hwe na the woman ni say ka bia information ewo omo system no so o ha omo wo DVL na wo ha no ka bia information wo so nti se yie no so na wo car no wo de maintenance na wa pass na de be hu wo hu bia na ye be kwakwatra to ho nti so iba beto car na onimi last year no car no de na aye no wow se wo car ni anya accident omunim se wo car na anya accident last year and the house of accident cars no more categories your category A B S C to be it can be our information ni padodo a atwi car no say engineers said that break it down that e wo ho nti afi no so a we no ho kwan say we betu car no agi say why emoti na wi ansa okay azem the bed dey say ha no obehu obi car ase yesi kwan ho na obu okra ne petrol timisa obu okra ne tese unnecessary yi bi na driver ni bi obu say
crotchy or chos or no myself or pressure be I did not come. Asana abetuma or can it sisi so na won hwa de stie na wo dane ne ho nse nji so can it sisi so te say wanya nam den bi eja wo bomu no ni nyina ne say emu aye den te so de ahoden ka ho eno no mo nso so wo ho David aha no I was a car bia pass amuti to car ni pass amuti and what the unyame ase because am pass a mutimi twi wonama obutimi detect say car we no am pass amuti ma police foot me chew ti wa na obekwa akoye ti car bia no e pass through sa amuti maintenance ya sana ye de sequence so na ade ba konso ne say car bia e beba krum ha bia no omo check ne record say fi Ghana say fi France say fi baby enti wo e ma say wo France na wo car no why what you condemn now the be you check those records ni nyina sa na wo de aba krum ha na car bia ye fa say car no ye car no 1000 ye fa say car no ye ne 1000 ye fa say car bi ti say bia BMW type any of this type of cars be aye na emu mienu ana miensa bi ye hu say problem wom ye be calling off all cars no ma releasing to system ni nyina so obi amra back ne sesa car ne ma no enti ye fa say ko ti say Corolla say be bu Ghana obi atoka ni bi photo baba ko investigation e say the car no be ebia ye the cars ne be 100 is what mu 10 problem aba ho a ye be ka se obi a wo de auto car no sa afi ni bia fa sa car ne mra no mo sesa ma because e ha no omo pe problem omo pe accident it ha be dey so be hu say car nya accident ni yie mu a be ya di pa this is Ghana accident sisi rough na kofu gu no ha utu kwanya ye mompaye say we dey fa me kobra because we say wo kono beba na hampaye bi o fa wo bo say bia awade mi kwi awade fa me bera na driver ni si una so mo bi wa hu na driver ni da bi before say train kra na wutimu no sort ba mu a before say train here you know na yenya like other we are would they be sort out and sana train any accident okay amudim omomra so ma hye mra na gu ho jama ehana setena no eye mre na emom no wunyin krata na magrum ha aha setena ye din sana tie matena na wazama odi twa to na aye mesre kakra zaja wo tran no pan basis mu a ye koye bompa ye santena mu nso a na ye nya sofu bi ma ne begina mu a ene nya asem kitu o wo frinkra na obase hwia me say yetimi ye praise sa timi sa ye akase ye bepe instrument wo na nke ye hwia ni nyina ne se ye bompa ye twa accident mu de no mo nya ne sa wo David EMPRESS ha accident be dey say obi who say train anya accident and say bus anya accident because drivers no say 20 speed limit near 20 na was what the far no so a odi so pepepe ntinya de odi car no koye hwi bia Ghana drivers bi okra no wa brotam no adika akra awak na mkrofo me kuhwi o ma aba ahente sa untimi endi sanse hunu okrum ha because aha no mo value ni pab ayi no life from value la before say train no ebitu anopa no le engineer so ma ba train no ho abehwe engine na abehwe bibia check bibia drivers do sen na wo Ghana obitu car or check bibia sorry ya pe no one say car no entisa ono onya sorry ya wohuru nanim a no de ebu ho de na atade gu no kon ho pa so mi pen na car no kwesi ho no obi abeje hu bibi ana problem bi ba ho be pack ye no problem bi ba ho on check na say watu enti Ghana no ya control ni nyina akoye nyame na de ye ko ba ya ha ni nipa na de ye ko okay and it da ho ne nhyehyɛ ye panti nipa de wo be kwa san de waba
asa de waba wo hia nyame mpa wo hia hwe okay matinana ye betra wasi bebrezan say ye bre no ekọ mame ma be 1 minute pe bi mesro say hwikasa ne de aya na me manfo say ye omo de ye omo ahoho asa omo de hye wo ba bi sa da ne de nyina osomom sompa enu nti mesro me bre ne ko bebre nti be 1 minute pe bone tofa kakra bi afutuo bi ade opese ode ma ye bia no amamre ye ntoto na se fa ye ko yo ede eyai michia me mamvu sefi mine okay che ma raba fa ma so ba fem ye eyai ma ye lingomo okay na me de ngomo bo ye lilinam che bo ye lili bo oti very important ma me pa you le work up we bo pai nde tie pia wa che connection man for no mo ye ngole visa ngomo me kam mesisu point blank check say ele wosika bie na fa ye wonche bia faye na che visiting visa che me fa me ko US especially US Canada mo podi a wati problem na US dey fa be visiting visa ni bie ko na ediangora atwosika bia because na fa wura wa bi ni che work up mba ko ne ekwa nya chance bie wia won ko wura ekura bia bo America brebo bengo hye wo US nka bia la wura ewo bia la bekọ hye amra wo bere ti say obie ba lo sika nkadinja bi gba se bia to bro obie po kra ton ye japade e che ofa tuaten e fa tuaten a na fa US boka so so work up e bo by fa ko Canada na fa ko Mexico East chef fa ko US kesa ne e ba ye bejabo almost 25,000 ngo for ba pebe ticket bo banya be visa bo ba pe ticket che be ko US be ko nya bo ba cancel be ticketing just imagine che menia 25,000 abokere o che be ko US ne work up ye boy wo online enzaso Canada Mexico US yeah so other countries mo le problem US ngom de nipa menia 25,000 akole of be visa ne ba wa bengo hokun because ekonele wangrata ejango be ku ozo kwashi be police for mo be le humobro mo be chikura yo le bibini e o color black it body be won chete et criminal it problem ma be wo e wo my be mine ti misre mo ama work up boy by ma wucha pina la pache be fa so opportunity be ko ekonya officer ni apra Canada na che Mexico di bi ko okay ana apra o ma mbie fufure bi ko na US de o na Trump ya se ngomde ye bo to so bi ku kesa ne most of countries mo bo European countries mo Germany France UK ni Australia money US mo bo kesa first na be premier ama be kuru ni kesa na mrofo bo din ni be wa ba feye abibifu ani ba feye abibifu ani UK was a sponsorship e company bi che be more sponsorship na e fatna kuru bra o peti ni e be fe combine eti bibini e be ngo fa ngo eni enyo kwa adwuma na sponsorship fatna kuru wa be fe combine enyongo Nepal for any bi China for no bomb so man China for no so but bi ni e bengo fa mo ye because member o kuru wa ko ti e bo ye te wani poni e bi mo pra isin be ba na mo kontu de obiala late ngo prevent obiala chana mo ba na mo e ba ye bra atin pass so na be du kuru wa na ko uro su ni su na so baba bo ti ewuro ana o ma me bo ti ewuro na o send we sika ba ti UK so send this guy fee Ghana ba rate ni o ti kandinga ti so na o mo 100 million pa o ti we sika kan ba bi ti tena la ba wa kuro wa bi revolution ba ye mo bo ba ye mvu obi for wa foche also because say ole ngra hospital na wa fa mo nyida ni wegura ho no o la wuru okay tena la ye be wuo tena la ye be fufa mani no nti yeka ye ngate ye boye wo wan ye mbe mo bawo e pa obi ala ba no be experience when mo mbra fire tin pass on akọ mi se hwi mi ede ma futu bo mi fa mo che e bia e fa fa bra kuruwa na che e wa bie plateau tuaten a futu bo fa ngo ma o yo leche ma so na no ba bisa che ko le be ko ni visa don visa ngbe nu pin do ni e fa ko ni na so na no ba o le bie bo ko si chi o ko si che so wa bo e won kire ya
okola ko bokayo okay because ewa aliema po benze ben ewa bem kodri emoti aliema po na kun asre ya the other person o mo kai okay so ewa na be system so ba ye yo because ahochire wowa what easy sika wowa na akoso ahochire wowa edingrata podia edi wo gudira ya avutru biala enatia na o eyo onyi kukuru tichebo ewie ni ebo wa ewie because as a police for ko be ofre wo nti mesra mo okay sefi mine ma wo check sa me ye minia mo e credit aten pina la do ko Dubai bi mo kisa Dubai wa seche mo ye ti Dubai ne hole na kisa Dubai ne mle so mo pina la kwa se wa brabo e be ko bo djuma ne bede be mine what mine kan ba bi ye ba raba ye ka ma wa ko edwuno be mine 10 years won do 10 years go fe chichele what mine kan ba bi what island kuro kan ba bi yenzu ya penwe inwe shi what esre so yenzu ya penwe shi ya ba ye o mine ma bla ye nyim no kuro ni kisa djuma ne so Saudi model money Iraq money Syria mo podi de buebue kra ide efe wakoda o ti cheba fa ya ato jata menenu ana jata buwe no edi be ko jusu yan kasa be ni bie moda na be treat bie mo ba be wo bie moda de na be bie mo tui ye Europe wa ra de o ti kama na akoso ne e ba kwei be o ha menguma ha ye ban ni money be ye man ni ye because ye ni tumo wa be ye won ye fe nti ya jeyun efi atia mu visa bo fa bakuruwa o na fa visa biala fa bakuruwa na ebejuwa na onwo kirewa engonya bokafu biala eyi ai me da mase che afa ma so batie mi na afa ma so ba fe mi na matie ye ngomo bilibio nyame yira mu na nyame yira Liberty FM amen ebia da penso abiku ebia na chance ba yekosa yekujuju me dem must mera me da se pen na God bless you Anazo tufuo no ntushebere asini yie mu a ka obi amra UK memu na America na Canada ko benya na nka woni na mama man so ebo mu okọ akone kwan paso wai na won ko kyerewo se tomre bi na mene ni di nkomo na oka abrochire nkomo pa bo me nkomo a enye ono nko a abrochire fon se tomre bi na ne omo kasa wa hu na medofo a wutie me se wa mfa kwan paso anko a wa hu afanyinam Ghana bebre bebre ebi shishe dem bebi na menene kasa na onam street ni so a no de camera 2 obi so that mu se nipa no ye Ghana bridge bi ase a wo shepa dem si we wan frɛ busuya beka se wa yeye no nka ye busuafo so hwe bebi o she ka je me se wo ba ye no free abro Ghana ba ye no almost some years ni e hwa no she just wan te se police fo ka atwa this would to me ka dwane the tentete saa ti wontimi nya adwuma mpo osresre se wo kokuma ase ana nkro kase ma ya hu se omo free other countries ya ba ya na omo sresre saa na Ghana fo ni bi ko free ha ekọ abrochire koye asresre saa wa mani bia wo jeze wo nya bibi ndi wo bewu wo hia wa na osre na wo su wo so ye Ghana ni temesra abrochire de obekọ ba kọ kwan paso the titiru ne se wo agent bi ya ma wa ma ne nya visiting visa ma wa na gonna the days na ultimate day visiting visa call ekodi be 3 years 4 years na say visiting visa me kodi 10 years se si aniema sesa Muni abroche for na kasa ne ma dani o kamedi amede tie EMPRESS na neti we na woman krata so because to minu bibi ni bi amema tena wa cha metimi sign the amano ebia no de ebia masi badu obetimi the EMPRESS na so far so ye tuntum se me picture na boss na ye tuntum nya nipa tuntum ya metimi de me krata amano ma ne de ye adwa ba ese sia de abrofo no omo ye biometric ye bibia wanim ye twa ye bibia tight nti me enko ye stranded what
enya bone se wo be onko bio do niema yi na wo kwa akone papa Momo se sa wo de visiting visa ni rem na sa obedi be 6 months ne pepepa ba ye wo apply bi mo mbeti ama 2 years eno na wo se sika twudidi a wa bo ano a wo de ko wura mu na 6 months mi ni e reason ba Ghana and they are not in there and the research saying that a word to a wise is enough. A driver for no sama sumu amote ye de ohwi omogu ampa ne ampa ni nua ne ampa no akohwi omogu ampa speed keke camera capture no amaya 711 ya found no asa ka je ne se ne driving license ne kura no we ni so san be tworo foforo so be ye bi so free mu fi obe ye bi bad ye ha bi kura ti me the car board na asem ne na mu a ye ni be ba ye ho so na woni e ko sheje kakra ye be oh wakum ne kwa afunu di fo enya na ye kan ye so afunu di fo ni be ba ye ho so na nipa ne na ma bonten waba be di ne to papa bi akosu ya da so yi we free wi ase kwa 0322296342 0322296342 awaje nchebra ncheme sorry ama se we mind cause of on so age wona gwa abrochire koye kwa na nimi o ale Odin baby o ka se free Bata Togomani Mayenti o okay aburi cha sama o kaya ya kon won kane ya tamu isa be radio ko pension be ka se 1979 bi aba dada ka na ni kige ko papa we said them papa da o we ka kon sadia ya ta no school ave ko na chine na ma siasa me ko school be ni ba to for baba na me first station ya flow ansana me to St. Louis ansana boate tromodia kwanta ansana atamtuwa de dieni second school okay jamo person me say boy be on where me busia ezo di moko abuchi na bi nko papa wo me odini ko duru Accra eye bibia passport me saka passport da mi se waye apilo wa wi tamsu amna du ti e ba fo spirit me se wa jame Accra ai say airport ho ma jero sa baba ma na security na amata wa bia haya sabe ya make so wa stressa acheu okay mata so kura ko no ya ba ya to yo mata me dase wow okay ya no e bi du go kwa ya ma wani nda ho okay mata na ni paru so o ya mi ya okay isia wanwa so ti ka ya kwa abujire ye dase o ba e je no baba pa ma chao yo ti ya wa kame aya no kre okay ya ma ye ni nda ho yo okay yes so mo ye brain nti na ya mo ma mo nsem ne nti na say Accra some dey asem o agwa bia ogo Accra na so mo pai agbugboshi no dimirika kwatena kero ko ena nipa ba miensa 9 no tena mu bi otena ma pe na mate ni wurem no so mo fa musika mra na ojeji obi ade wo mo ebe nyina mate ni gina gate na no no ojiska no mate ni jiska na ka na ye mma no hwehwe na wo hu no say na mate ni ka ya ye mma wo wen ena ba ku si form okọ hwe ye na ka no ne tie no ba bia de tie ne hye na esi waduro so Accra, shine your eye.
tie. Hello. Empress. Medo, we didn't have your every. Take care, you You were meant to medo, young call your brain in tea. I don't for me, we do much here, the one here could be cool. They say me kind really be palm, they say me bravo. But do say I mean, okay. The bush in my coy, almost so no how he feel. Now a pit and be a what will be a woo, I tell you, can fly. All the Omoiro who may be almost here the Niaji. They say, Empress, me say, moi, me who answer my cheek. Moto net with moto too, but keep how? Now the coat answer me, see me, see me, no cousin, me, see me. That's two. Kafra. Mupa oye dwon liberty makui finance a woni se woni mi answer titu ni petitu ni na yem collide ti o mani ana so kan ho bi ibi ha da ba fo no de omunya futu pa police fo na mo sho mu yi che pra ga mo esi ye nu sha wa he ka obeku no won ku no no beku okay ito mu ba ta no papa no kata no tie pa na Ghana fo ga ye ni mla so okay tie we yeah that's it. Azama mege aka no tie no just a tie kura ni ho ba baby a tie ne hye na esi waduro da so na ye de ezi ba kon esi ba enim ne ye de ba kon so esi akire but ties na pia abonten na omo free ho mbe fro ye ne de en de ohu se tie ankasa me kire koba hello udi baby agaza video Empress Medo over about you yo me wafa ba ko pe ewiye mre mu wafa ma mintie wawiye wadwe nkire Empress me do ma yiti abuchi ko mo na meni di aje wafu me da say me ko abuchi da mba ho me bi no mo ho na Empress ofa abuchi ko mo enye easy da bi so do ubadu abuchi ni go abuchi o discuss real se fe ja pada man ma se me ndi ago da bi me ni sheniye na fe ja pada no man omo bre papa mo bre Empress omo bre enti me tu gana fofo okay say ya yin fofo abuchi na sadachi bi obi bi do se hwema na ya yi sa omo ba omo ni ade me da wase me nso be da se me wo fatia wa mo aya de over no ena gojo se na nka ko da kidie wo de ya wia hello bajo wudi baby akase free o okay ameza kestan yo mami ti o mami nami siremo amen mo di man pa bo mo go ka se ya man ya da se mama ni ya na create for ya ba kura to bitu ni ya fo na se be ka ni ya be Nigeria mo to ni ya that's one you o di dan ba kan bre pin Amen siremo amen no be yo ya da se pin bye kasa nko na ben wo te pin ale medo Papa bacho no how when mejo so medo fopa bacho ruby ni anyina brem yo ma menti o medo papa o kase nyina no na me pick some ayibi points bi okay o se saka abayin pa unye usika bia faye bibi ewo babiawo so kasa asem no okay o se maiwa bebre engangan kropo de eze wa bre no ho apisika kwakwa yi ni si ahyewu posabiu ebi nom na mo ye ya ebi nom che abofuna ye noma bi sechewe se akamrete wa bi buru ni be bibini ani maka say go back to your country monji ye ho biem ni sense ni nyina ne say si omo ye robot ahodo a adwuma wo ba be ye wo ho eno ano mo ye na wo dada a wo ye on be ye sa nti wo no wo ha ho aboka kwakoye je se bi a omo kasa da kasa ne se bi a fate isika na wonya na wo ba be se no ho fate bibi papa se bi a omo ti ye na omo ana omo pesa wo be ba ho ebi very good se bi a wo ba ho no no kwase no ka say emena no shanti main tie wa bi te wo bibi ya te kasa nyina na hwe o say omo ko Dubai ni ade fi ano
omo nya fibia enye bio ti fa ya afutuo na fa ma ho na usika akra wanya no fa pebribi na fa shemu na yakobon so be sha so yakobon anka ho bebre so me da say Star Ruby ade ba ko etwa ma wo kora ni say u school a wa ko nyina wo Ghana wo ko abroje ji so sha ase foforo hello odi me be o ka se fi me do yo mami nti o ye brain nti ye nkomedo yo matiwa we de wagwa juma ye da wase yes me da say matiwa asemu de odi aba ye na de wo mu che agoche ko na mekan okay na agoche ko no ya bi before no on che tram wo pam ye yesu ba ka ho abu before yesu ba ka ho na wa di ka ko jina ba mu di ka ti o na agugusi ya oni pa na furu wow wagile sikabo na pokro no bo esi wadro so za manya smart o ma tika ni manya smart esi wadro so na je ke buroni hu buroni be wanya buroni ni ho be ye wi da bi ma to wade ma before ye brenu adwemo ne do so gawe ma mu hakura beti ma ye ni ye kura tremo ama ya enjoy kama pa na burikiri okay so ye so ban okay mpeni fonu dia bia ye mu ya kwamu kuma sika odi ko bua brochira no odi fe Ghana nyina kanifo be ni ni nsa bitina Ghana ha kwini nyina di rent ko kan yi okay yeah that's it gruma ye brain it e da wo fitete yeah that's it o se da ho fitete gruma nyame jira oh my Ghana wo me si kurudu za nipa na ni tua wani mze na otwe wadi ya re one last call me brain aso EMPRESS medo asemu aye kan sisi abata ichecheni yi ko efere say isekuru once mu buku ta na ane highway ka yeah na me ka tenten bi pa driver di bi ni moto bi pa mu chesi o mo no be chesi we akora bi post ti obe ni be ko fi won so ko travel yo be ya wo yen chen ya na sham bi ka pa moto pa wodi ni ka wo se je wo ye si ko ni mo je me ha ma bo ti di na tem wo ti nya so ni mi ansa ya na eme ya la police will say what do be ya we wa ko no ha mo mo so mo jina ka so mi tell wo say akodu wa ni o te ni wo komunika ya akubu ishira ame ya da sinya so nkan ho enti say ezi ya nhyehyɛ no ho eno nti na ma Ghana ye ntumpon no favoritism ade na wa ye ne nye driver na de oye ye nye enzo onimze no wo fa bi yo honorable we mi am of at honorable he okunsa ampani ni ane ampongo on cafe for son honorable fa je tie no tie dwure no wa ye foolish case abrochire nso de ye nkasa me wo fanie me na ye MP me papa na ye president there be no favoritism eno mo de abo mo man no ho bra ama man na ye ni kasa no se Donald Trump ze ni timu eden na wo ba ne mamu na abeje nsere pese mi ni ba bi akọ bi ani age Ghana fo binum adane banchi binum o amuko pie mamu a no ma hya ase ebo ba bi adenti won koda no aye peme no te ho dane mamu de wo sei man no o ma ye nye ye ne ma yi wati ababi ane ha ai bi ane ha o ka kran ka ye was casting abrofo no that ye niema ye hu so hwe yi enti enzo say cars no ye wo ba bi anam ti maka me fra a taxi baby do Tuesday market ahwe gas akesie eni nam ketwe so sa traffic na ti maka ginam bi Ghana dey take rescue wonam no wan yes steady kakra anya lecture obi be ku free tuna mamweni na hawati meda se de wesi nebre na so alozo ni mama alozo mamu good afternoon me am phone no fra me timi connect wo me won chiremu wo ho nyamea meda se ne wo bre ma me test ma test ni Public Junction Hopper one or that tells me my good afternoon. Sanso na mechia wa utie mi ewi. Papa da Jenfi.
of Isaac Nkroma Amafi and then Hokeni of 14 and then the year as soon as of 14 death of Christ. Good afternoon. Abusia penina fabo ha. Eda danzo. Azu ha. Ena teacher adus. Azu ha. Ena danzo wa kamo. Hu na chu. Eti ye. Bawa. Baba hu dwen. Yebode ye kaye se ye dwudwere. Liberty FM nguma la ye kwoti so engomo ye o. Station ya the whole week yen ya yetimi jada kro to was ye de kan ye kasa. Le ma min ko twi na dance wa be we be make me de obeti free me bebere nti ye min ka twi ye nyawe. Be de wasi me braso me sorry. Ya me adom a hye ne so say Kristo de adom bo adom so a asani we de ahia wate. Na kuma to ye. Abra me ko die na me ma wo chiginani a ne din de abusia panyina afa bo. Ono de ono obetena. Kopim say no 9 bebo. Obi akwa me so be ba beje wo. Ono so ni wadi empatem han komo. The producer now they make on Facebook live. A boy me madumadi eye wo den eye ADB. Me din the Empress na ne TIWAAH. Obo me din a me je so sembo me de share. Want me kan be mama crow. Bye bye.